Slušaj ovamo. Ministarstvo naše vojske dalo je ove puške za gimnazijalce prve muške. Upa. Da se što bolje obučite i da sutra stanete na branik svoje otadžbine. I zato uzimaj ove puške i polako se privikavaj na njih. Jer zapamtit će, ovo je Balkan. Jesu li prave puške? Vidi ovog. Su prave puške. Ne, nego su ovog... Drebe ovu pušku! Slušaj ovamo. Ministarstvo naše vojske dalo je ove puške za gimnazijalce prve muške. Upa. Da se što bolje obučite i da sutra stanete na branik svoje otadžbine. I zato uzimaj ove puške i polako se privikavaj na njih. Jer zapamtit će, ovo je Balkan. Jesu li prave puške? Vidi ovog. Su prave puške. Ne, nego su ovog... Drebe ovu pušku!